La guerre la plus difficile, c'est la guerre intellectuelle. Ko sabuna ko nun don sakkitorta. So yi porto be wawi en Afrique, kaka be wawuno yettugol lekkol jidi be watta fi mabbe. Be jogi hakkile yimbe be. Enen kadi ko dun don. La domination morale, on doit la refuser en Guinée. La domination morale. Wonugol wondema ko kambe andi ko wowlete. Ko kambe andi citoyen jomoyo. On doit se débarrasser de ça. Notre voix compte. Notre existence compte. Il n'y a pas la Guinée sans le Fouta. Il n'y a pas la Guinée sans Peul. Ça c'est impossible. Il n'y a pas. Mi addana oɗo video mo mi yiɗi mi tankini no hatto jini yewtitugol wi'ede ala haj non na ɗum ok no mi innirta on noon say wo say si mi waddi ɗo video ko mi addanta video on ko fii ɓeydugol memintingol haqqille jamamen on mi addirta ɗo video goɗɗo fii hayfingol mo kono si mi andi jama on no hatton jini e wattinede yilla e nden ɗon toɓɓere mi addiray video on ti o mi waɗa e hoore teddungal o wawi famude hina kanko aaden on ko yimɓe wonɓe ɓen daarude mi waɗirta fimu ɓeydugol wallitagol yimɓe ɓen famugol no gasa kan on tigi tigiri o yiya hoore makko nder ton haray hina kanko aaden on momi woni on wattude video mum on ɗo fi andingol on hina contre makko ma min hina hoore am mi woni defandude popularité mo wondiɗa ɓuuɗe e nder ko mi ɗaɓɓitata video on gon ɗo mi hawrodiri toon video ka o waɗi o inni yo yimɓe ɓen siiwa ko fi o wawa famude goy e ha hande haɗi mi yaal video nane ko mi ɗaɓɓitata ɗo video on ɓa har mi enregistre no mo mi inni mi waɗa e commentaire makko e nder video ji makko ɗi mi hawrodiri toon e video ka o toroto yimɓe ɓen yoɓe siiwa fi o wawa famude si tawino ko popularité mi faala pellet mi ƴetteno oɗo ko aade yiɗuɗo lanni mi addata video makko kono hina ɗum ɗo woni objectif an o hina hoore am mi waɗata yeeso ko wallitagol yimɓe men ɓen yoɓe wawu famude no gasa ko video ji andin o yii si o hooli ɗum ɗon miɗo onomo kadi noddude kanko tun kono miɗo andi yimɓe ɓen daari video on ɓe senditi buyi donc haray kanko so yii video on yo faamu hina kanko aaden on mi ari mi joɗani ɗo onon kadi daaroɓe ɓen ko memintingol haqqille mon ɗe mi woni addirde video makko hina fi aybingol mo haray yo en waw faamude mi fillito si tawino ko popularité mi faala yiɗede mi watano wadde video makko yawon ka video ji makko on taway toon video ka o wi'i yo yimɓe ɓen siiwa haray ko ɗum ɗon wawa toon faamude kankadi mi tori so yi video on o faama mi waɗa video on mi analyse yewtore makko nde ara on jaram ok ba o nyenyini ha ka hawti lambi si foto seeɗa kala jiidiɗo yo Allah wurnamo waɗa baki kala mo jiidaki yo Allah okkormo ko wuuri barki mo siɓɓe angal jiidi no satti siɓɓe amin gono ɗo gila ɓe ƴetti ɓuri duuɓi 17 Allah asi kaali ɓe ɓiɓɓe ɓe ɗaɓɓi lekkele ha ɓe ronki afrique labtaneji kono Allah no yanyani ɓe feere kono ino probléme on ka wonɗo menen famille on ko yimɓe Abdoul Wahhabi ɓe c'est ça le problème par ce que min o moyo toon ɗo komi fuutiɗo sina ɗum harano fen ɗo tumbanka ka hakkude giige o waare ɗum miɗo wayi ɗo wa ngaari mbewa on gelke donc
ko holla mo jokkondirɗa mi yeto ma no wawɗa kala ko mi haalni ɓe ba min on ɗon andi ngal mi jokki ngal joni on fo andi ka si mi yeetike ɓe ɓa Allah no yanñani ɓe yo ɓe aro Europe ga ɓe ɗaɓɓa lekki ɗo ɓe jaɓata ɓe mari fewjoɓe toon o yimɓe Abdoul Wahhabi ɗum kamɓe woni groupe ɓe yeetiɓe oyo ɓe yaw ka magama Ibrahima to ɓe toro kala ko ɓe tori ɗon Allah jonna ɓe nani tappale min noon ɓawo ñeñini ha ka howtila sina mi haala en mbi ñannejo min ɗon andi ko e sortotiri moggo ko hombo yeeti o mo yehi ka magama Ibrahima tori ke ɓiɗɗo heɓay Ibrahima na ɗo magamin ni duuɓi temedere ko fayi o heɓali wiɗɗo o heɓo e ɓikku Allah wi hirsukku ene onon ko honɗum woni probléme mo ko honɗum woni probléme yimɓe men ɓe ko honɗum goɗɗo cerveau makko ngo ittanta o loota ha laaɓa pos o hendo arabu ñooge ɓakke kiltiri arabu bu'a o naata ka sala makko ɗum waɗan toon ɗum ɗon jokkodire yimɓe iɓe dari ɗo minuma yimɓe amen mbeyna toon yaw ka magama Ibrahima sa hawti ɗon a tarki ko toriɗa Allah wo jaabinay nani fenade hombo yetima magama Ibrahima sa torike ɗon Allah jaabinay Ibrahima na ɗon dari tori Allah ronki fi ɓiɓɓe na bawo fa wiye duuɓi temdere si Allah jonni mo o heɓi kay wiye hirsu ene onon ko honɗum ƴettan ɗum piiji arabu naado ɗon e ɗe koye mo on andi en seeday negoy yahu Saudi sa hawti joni ka magama Ibrahima guwindiro yimɓe yoɓaɗo $8,000 ɓaala gandi ñawso ñasa ko woni probléme ji ɗo woɓɓe 9,000 ha hawtoya to yaka maga bo Ibrahima sa hawti ɗon ko teriɗa Ibrahima maga min ni keɗo duuɓi jeluto o heɓali ɓiɗɗo koy o ƴettata mbuɗi mon ɗi aron ka magama Albert Einstein ɗo ɗaɓɓo lekki ne koy ko honɗum yimɓe min rondani o kiltiri capa e piiji arabu enen Allah lanɗo e rondinuke piiji arabu joni pullo piiji men fos yaltika hoore fitte mbuɗi mon ɗi so nananilan on jaɓanilan aron ɗo ka magama Albert Einstein ɗo ɗaɓɓon ɗo lekki ñawdo ɗon ɗo si ɓe inni on ko hunde kaari ko ɗum si ɓe inni on nanon sele yaw goɗɗo woko duyɗa to wo jaɓete mon ƴita borire Alpha Condé na to ngo yeyo hajjoyi o toriɗo yo luttu kalamu o to ndumbuya ñefimo negoy o nanaɗo alaji selluno yahuno ɗon oɓe howtoye ɓe ni Allah lamminal lagine mi sendam waɗana ɓeɗo gudoron ɓeɗo kuran ɓeɗo ndiyam ɓe howtiti tum ɓe waɗi exil ko honɗum jabotoɗo mosiɓɓe o ɓurninanta men ne on selata tappale nani yimɓe ñooge yimɓe ɗa jokkodira yimɓe ɓakke damminadaka koye maɓɓe joɗagol yaw ka magama Ibrahima sawti ɗo ko teɗɗa Allah wa jaboto jeɗo woni e yawde ɗon nawnuɓe ɓe toro Allah ronka ɗuma lekki mayde lekki nawnare nayew ɗum no woodi yetelan ko tokki lekki heɓoto lekki nawnare nayew lekki nawnare mayde moodi en yo wo sa hawti ka magama Ibrahima ko toriɗa ɗo wo jaboto ori acce ok onon ka TikTok ko be mi redi mara nani waɗi ɗo lebbi mi anda ko hennu ko ni TikTok am woni gollirde on no lutteɗo mi arta mi analysa lutteɗo mi ara mi ɗumanno
mi arta woni nan go TikTok ni wobbe yahe joni wada do fatwa stage buri ay be jantade musique nanu do be watti musique ok Boubacar Bari ko jangana ko jawoni le do Boubacar Bari o Badruddin wa ene de andi de ay da andi lan ko gonga ok mi arti en jentige yewtore musidɗon tappale acce jokkodirgole koye neɗɗo hoy fulisi hoy minen meyiɗo Alpha Condé yahi ɗon himo haala ala nan ala tankara katanin kata tola na ɗo mo tori Allah fiyanda gollamo wartu ndumbo e ɓawki ok musidɗo mi o miɗo hawronira e video ji makko sengo go ko mi innata ko neɗɗo marɗo haqqille liñitayɗe ɗaɓɓitayɗe miijitotoɗe il a l'esprit critique parce que mi hawrondiramo e video ji gon ton ko sensibilise ta jama men on wi hara réalité ji no ton ko neɗɗo marɗo esprit critique himo yiwde piiji hiɗe wolane fi ka diina ma ka société men haray naɗi logique ko haqqille makko ɗen woni gollitirde ɗum ɗon bonana jama men on landagol lo pourquoi ko fi honɗum hara hina hoolagol ngol tun remen tun Allah sankay min kadi mi tawta sifaɗen haqqi kono ko min nata musidɗo men on himo mari départ moƴƴo avoir l'esprit critique c'est une bonne chose dans notre société et pour notre jeunesse je suis parfaitement d'accord kono ko honto ella o wonata wonde kadi hiɗa hattoñini e ɗin aalaji nde waɗa esprit critique hara kadi esprit ma on himo canalisa on apprend la grammaire pour éviter les fautes au niveau du langage on apprend la logique pour éviter les erreurs du pensée. Ça fait rôle logique, almantique, ko fijata, ko fi wata en falduka hikkindirgol mijoji men ɗin. Jangen grammaire, woni ko français ma ko pular fi wata en falduka wowlugol. La grammaire peut être correcte et le raisonnement faux. Le raisonnement peut être correct, le langage faux. Donc, ko no wawaton famude. Musidɗon ko won ko wowlude se hara ko anna o famo o haala huɓituka kam. Gonga no nder ton. Si tawi ko raisonnement makko on hino wawi jilɓande yimɓe jentiɓe. Raisonnement makko on fof fi ko hen o fala wi'ude. Ko wondema onon fulɓe ma onon julɓe sendidire spiritualité ono gomɗinal ruhu on e ko wi'ete kon golle ɓandu ɗum matériel on ko ɗum o fala e wi'ude si a nawni yohu ka labtani ɗaɓɓa dillere sabu l'islam on kadi salaki ɗum l'islam on hino jaɓi si a nawni ko ya wallitol piiji ɗiɗi dillingol sababe matériel on ɗaɓɓugol ngol lekki leɗɗe comprimé kono noon kadi ko ya gomɗin ko Allah
sellinta ko ɗum waɗi kadi ɗe wawi wadde du'a kono noon sendidiri julɗo e mo hina julɗo julɗo o fawata ko tun e matériel o o wawde famude buyi no hooli ɗo joni hira wawi sodude danki labaki kono danki labaki jonnata ɗoyngol gandal hino wawma sodinde deftere kono ono mbuuɗi no wawma sodinde deftere kono mbuuɗi jonnata ono gandal donc miɗo ɓuure tañinade ko ɗin ɗon ɗiɗi woni ko o jillidiri o wawde famude mo jentike yewtore makko nden ko famata yowgol makka waɗa du'a ko fus o seeditoriɗo wo annabi ibrahima darike ɗon du'ike duuɓi temeɗɗe wo heɓali ɓiɗɗo wo kon sa o heɓoye ɓikkun Allah kadi inni o hirsumo none on yewtugol ɗon yaada e needi annabaɓe ɓe wonande julɗo annabaɓe ɓe hiɓe mari none en no ne'iran temɓe si ɗe wolde fi maɓɓe kamɓe ɓe ngureji maɓɓe ɗi en no ɓe warri non e hoore kadi o wi to o ƴetton 8000 yahon saudi e jonnon arabu o indi wo ko yoka maqama Albert Einstein so ino no yogol labtani ɗo jon o compara woni annabaɓe ɓen Albert Einstein ɗon kadi ɗatal ngal o rewi ngal miɗo tañƴini ngal ɗigga raisonnement mo o waɗi on min komi d'accord e makko si hiɗa ronki heɓugol jiidi min miɗo wolana ɗum toɗe yimɓe ɓen ɗo ɓuyi ko ya a jillidir du'agol e yowgol ka laftani yimɓe kan no noddalan ɗo joni hara ɓe mari ɓiɓɓe ɓe ala wowlde mi inna yow ka laftani ha humpitoɗa ko henɗum woni ton kono hatta ɗa wawi moccude ɗa wawi wadde du'a ɗum ɗo lutodira e dina l'islamu kam goɗɗe men hana nawnugol ɗo inna yata laftani inna hino gomɗini Allah tun en fo en hewta on degré gomɗinal ko Allah tun ñawdeta hara dillinta sababe fus wuritode julɗo landaka ɗum kono si musidɗo wi'i ɗo wondema sa yehi ton a torike o addi exemple annabi Ibrahima on ɗon ko annabajo o torike fi ɓiɗɗo marsali ma marsude o tawi duuɓi waɗi ko fameteɗo yohugol ton toro mara nafa o dallinoriɗo selludale yehi torike ton fi laamu heɓali alpha konde yehi torike ton heɓali ma warti o nangama ko yahata ka haqqille julɗo ko wi'ete kon du'a hino wawi jabade mo yehi hajju ma makka hara ina gonga ɗo ko tappugol dina kam wiwgol yimɓe ɓe ƴettu mbuɗi maɓɓe ɗi ɓe yaha ka leyɗe portoɓɓen ɓe ɗumano ɗum gadi ko tappugol dina non o inniɗo himo tawa e groupe mo mari haqqe yaltugol e groupe kono mi hoolaki kanko tigiri mo yiɗi yaltugol e dina kam kono min mi wi'irta mi hoolaki ko ɗum woni anni e makko kono kafa ka o gollitiri kan ɗo ko kafa ka beldi ɗiɗi no wawi soppirde kenne ɗen ɗiɗi non joni arten ka o inniɗa annabi Ibrahima darike ɗon maƙamannike ɗon konguɗi makko ɗin duuɓi guluje kon say o heɓoye ɓikkun on say kum ɓikkun Allah ini kadi o hirsu ɗo faljere chronogramme hino e nder mum raisonnement makko ɗo nani mi haalanno wonde ɗo wawi jantagol goɗɗo élément ji ɗo wonɗin gollitirde fi raisonugol si tawi a mutaki ɗa wawi faljude e nder mum ka haqqille makko annabi Ibrahima aru dari ɗon on maqama ɗon ɓe tori duuɓi ɓuyi si Allah jaabini ɗon ko contraire musidɗo on miɗo taƴƴini kanko tiri mo wawi yiltitagol ça fait sa a waɗi introduction a addi raisonnement yo taw hara raison on hino sembini yewtore ma nde o fala e yetade ɗo mo yehi ɗon torike ɓiɗɗo o heɓata ɓa annabi Ibrahima torike ɗon ɓiɗɗo o heɓali ma o heɓude o hari neɓi raisonnement makko ɗon o sella mi addane on non fewndo annabi Ibrahima ari ka suudu ɗon
kayne den to do yen hajju ko kambe hombo ardi don ko kambe biddo mabbe on omo indi don annabi ibrahima maka manni ke don ha ronki si hebimo ko annabi ibrahima e paykunkun ardi moƴƴintingol suudu kaaba ndun fewndo kanko indi don annabi ibrahima no maqamanno don hari annabi ibrahima no wondi e paykunku donc o yi ereron ko honto wonata kanko no raisonniri ko wondema annabi ibrahima aru don dori Allah duuɓi buy si ɓe heɓoy ɓiɗɗo on ɓiɗɗo innayo hirse non ko contraire annabi ibrahima hari ɓiɗɗo on janɗi kamɓe e makko ɓe ari ɓe heɓɓiti julɗon suudu kaaba ndun seede mum alqur'ana no yewte mi jangana ko alqur'ana allahu daali wa idh yarfa'u ibrahimu القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وسورة إبراهيم وهل النبي إبراهيم هاري بوندي يكون بايكو وكم بيدو مؤنتيني سودو فيونو النبي إبراهيم ولتا دو سانغال هاري موندي يبايكو وكم بيدو ونو غولدو دي سودو annabi ibrahima no yehita maqamu ibrahima o dari don o rewi ko holli ko o dallinori kon yo dartu o wawi famude ko seeditori kon wondema e annabi ibrahima tori ke don fi ɓiɗɗo heɓali no annabi ibrahima ardu e paykunkun heɓɓitagol suudu ndun annabi ibrahima ƴettu ɓiɗɗo no debbo on e ɓiɗɗo mum on addimo makka ko kaɓe ari noon makka annabi ibrahima noon ɓa ɓiɗɗo on mawni ɓe ari ɓe heɓɓiti suudu ndu ɗon ko feere o wi'i annabi ibrahima torike duuɓi boyi hay kanko jaabinaka no jantuɗen kadi alqur'ana on annabi ibrahima torike alqur'ana wa id qala ibrahimu ربي اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات ومن آمن منهم بالله واليوم الآخر النبي إبراهيم توري الله دون و الله واتندي ليدي دو هول نيدي ليدي مكة دي أرسيكا يبدأ ماير on dimde kala gomɗindo emo gomɗina yahe makka ko du'a annabi ibrahima on makka ko leydi sahara piiji ɗi fof hino ton allah on tampinali ɓe yeeɗo kadi ko annabi ibrahima nane mi jangani on aya o nokku wo annabi ibrahima maaki rabbana wab'as minhum rasulan minhum wab'as fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم النبي إبراهيم داري توري الله ربنا كوان يجومي أمي وابعث فيهم رسولا منهم بيهم بمكة الله نلو جيادو نلادو مكبي نلا مكبي هارغاريكو مكبي كدو جيا himo jangana be aeje makko den ma aeje ma den o andina be deftere den e faamu nyenyaado sariya on pellet anko a foludo nyenyudo hakkunde arugol nulaado te e o duwaado hino fawi e duubi temedde joyi no fawi e hoore duubi temedde joyi yimɓe makka ɓen ko nuraɗo tun ari e maɓɓe ɗo ko du'a annabi ibrahima jaabi o wawde famude he musidɓe min miɗo arde mi yewto on ɗo goɗɗo no lando o si c'est pas chaud annuland andi ko mi fina miɗo ɓorni veste
a aray wowla naɓe piiji hare ɓe ndaro ko honno ko mulle hen ɗe wattiɗa ko hon ɗum peeñuɗa musidɓe wonde janɗe kami woni ɗo no wuli ko gonga miɗo ari vidéo mi arata mi ɓorto mi jooɗo yeeso mon ɗo si mi gayni ɗo jon kadi mi tewo veste ko pellet kami woni ɗo ni no wuli si mi ardi ɗo e débarderum kadi ko ino tolla ndaari ustaji no jooɗodi ɗo e débarderum o yiyata miɗo yarde amar si mi gayni ɗo joni mi itti no wuli si mi wattike ɗo joni débarderu mi ari ɗo ko into kan daari ustaji no ɓorni débarder amara no daɗira komi on ko wonde no hitti ɓuri conki miɗo lakka ko gonga wala quwwata billah an ara wowlanaɓe kange ɓe ndara kinal mangal no wa iri no fem heccanki ko goɗɗo lam ɗo yo mi fembo no gasa ko ɗum ha joni mi fembo ara hiɗa wolde hunde hittunde ko tawata goɗɗo ko ɓe ɗaɓɓita ɓe yahanama peɗali ma ɗin sukundu ma ndun ñiƴe ma ɗen mawne seeɗa ƴette ɗe haqqille mon waɗon ko ɗe yaajirta haray na jite mon ɗen tum kanko ko mappin ɗo ko no mi ɓornori non goɗɗo gara nda usaji no waɗi vestina kaftani une société matérialiste consommateur ok mi gayne ɗo tun ko tongila ittugol ɗum ɗo koye gaynituɗo mi hulu kadi ɗo taw innan ɗo kadi mbiɗo ɓorti ari e mo konto mi wonno ndare ɗo annabi ibrahima hakkunde jabanede du'a on e kami fewndi ɗo on ka nelaɗo ari ɗon ko duuɓi temeɗɗe joyi e nder arabuɓe ɓen ɗon fof ko nelaɗo tun ari annabajo e maɓɓe ɗullele fewno annabi ibrahima jurri annabi ibrahima o luttuɓe ɓen fof annabaɓe ɓuy arno ko bani israiliyankeɓe ishaqa yaquba yusuf kono non goɗɗo waɗirta vidéo o inna annabi ibrahima tigiri torike allah ndarali du'a makko ko fenande o yi probléme no ɗo himo wawi monanade on groupe mo woni innude ɗon kanko o yalti e makko ha joni famille makko no ɗon kono o duwaka piwude dina kan fof si a juutini sawru gaño a suppora e jiɗo kanko imo wawi wonde ko groupe woni welatamo koɓe woni ko wadde hina gonga kono noon hina yo yoolu dina kan kadi fof so ari ɗo o confirme ni yeeso yimɓe ɓen annabi ibrahima tigiri waɗi du'a jabaki ko wondema yowgol makka du'o hara ko fenande ko par ce que ko ɗum woni ko inni tappale ko ɗum tigiri mi nanirayno pati ande ɓe inna tappale ɗum ko fenande tigiri harayɗo ɗum ande ɓe inna nani tappale ko pulal laɓngal o woni o wawi famude musidɓe am o yi faljere nden ko honto woni ɗo si tawi na mutiɗo ka dina o wawata famude goɗɗo ina talanɗo joni ko hadise ma ko goɗɗum ko aya qur'ana tigiri du'a annabi ibrahima on jaabike toranagol yimɓe makka ɓen arabu ɓen yo allah addanɓe nulaɗo ko goto petel allah jaabinde du'a o tawi ɓuuri duuɓi temeɗɗe joyi awa kadi ko wonden kon du'ade en ƴettata fi wondema honno alpha konde yehi toon duyike o jaabinanaka goɗɗo ini wo guluje joyi duuɓi guluje joyi gasi mi ono mi ɗumantako miɗo andi dow joyi onno toon duuɓi guluje joyi hakkunde nulaɗo annabi ibrahima ok ono mi yiltitoto no gasara ko limore wotere boni hakkunde mum no gasara ko chiffre goto mi itti ma am ɓeyduɗa mi fellita ɗo nini mi nata dissidugol e ma ko woni tun duuɓi buy waɗi hakkunde mum ko mi yiɗi wolangol ɗo yimɓe ko hunde nde mi felliti on wawi famde komi woni on ko wiwde ma ko mi wi on ko
ko ɗin ɗo piiji wonde e raison ayi fal jinen yimɓe wonɓe ɓen jentagol hay raison gol no hatto ñini e règle awa kadi ko hunde kadi o hunde wotere waweten famirde ko ndu wiyete gomɗingol mi andi hande ko esprit occidental on domini e raisonnement ji men ɗi européen ɓen ɗo kamɓe ko ɓe ini wo science on ko basé sur les faits et la réalité science on tel que no occident no ɓe defisiri non ɓe hoolaki hunde wirnide ɓe hoolaki hunde wirnide ça veut dire inen ɗo joni ka science jinna no woodi non portoɓe no ɓe hoolaki jinna ɓe waɗay film jinna maɗuma kono ɓe nayi ko légende ko yimɓe ɓe wowlata na hunde existe nde hunde nde e wawata nden démontirde A plus B ila wawi yinde ɓa e naniri ɗum ɗo yimɓe ɓen jaɓe kono ɓa e wata prouvirde ɗum ɗon gandal science on ko ene ten hina gonga enen noon julɓe ɓen hande buy e men naati e on lowɗon kala ko ɓe wata waɗirde démonstration A plus B ko ɓenta ko fenade ça c'est l'esprit matérialiste occidental malgré que dans la civilisation occidentale ou bien dans la science même en physique on croit à l'existence des choses qu'on n'a jamais vues et touchées hay science en physique l'attraction ko wiyete kon al jazibiya ndare ɗum ɗo mi acciti yani ko sabu hen ɗum piyum ko yanani nde wadde cours philosophie goy kono ko wawgol famingol on piiji koye ɗum piyum ko yanani windanelan ɗo eyno ɗo ɗo sidi miɗo jogi ɗo goom mi acciti yani koye ɗum piyum ko yanani la gravité ok ko wiyete jazibiya ko ɗum ɗo janguɗe ma janna ɗe on fami science on no gomɗini ɗum ɗo ko ɓe attribueta ɗum ɗo ko ɓe humindirtan ko Isaac Newton kawo joɗino ɗon pomre nde yani o indi ko henɗunde woni yanande l'attraction la gravité jazibiya ko poɗata kono e nder science ha hande goɗɗo yi'an ɗum ha hande goɗɗo mara ɗulele ɓe mesuray ha hande goɗɗo yi'ali e laboratoire scientifique ko wi'ete ko l'attraction ou bien la gravité ɗulele on iɗen hooli hino woodi iɗen hooli hino woodi donc même dans la science hina piiji ɗi yiwɗen ɗin tun e ɗi memuɗen tun hooli ɗen si a heɓi noon a hewti e matériel e niveau an hunde kala nde a yi'ata a memata a holotako a wawata wonugol julɗo ɗum ɗon yo jama wawu famgol ɗum sa hewti e niveau kala hunde an nde hakkille maɗen jaɓa few wawata wonde wawata wonugol ina de ko piiji hara lutodira ɗin e haqqi kono an kala ko a wawata hoolagol hunde nde a yi'ali a nanali a innetake gomɗinɗo a innetake gomɗinɗo ko wiyete gomɗinɗo ko hooliɗo hunde nde o yi'ali kono imo yiwde mandeji mayre on ko wiyete gomɗinɗo ma hara hunde wirnide donc si tawi non an a naati e wi'gol kala min
komi ali kon komi memali kon mi holota ko wota a takkindir hoore ma e julɗo yagal seede mum mi jangana on ayeje ɗen wonde ɗen hatto jiɗi artirede jangugol basiŋi yewoy par ce que ko sabuna bani adama yejjite en fof ɓurɓe men ɓen no jangi suratul baqara Allah on daali alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ɗeɗo ayeje hiɗe andine ko hendu wiyete gomɗinal aden hooliɗo Allah hina wi o tun Dieu existe kono jente nanon ko ayeje ɗe won ko wilde alif lam mim ko Allah andi ko muuyi e firo ɗe kalfe tati dhalika alkitabu la rayba fi nden deftere ɗo alquranare nden sikke wo ala e mayre hudan lil muttaqin ko nde fewnayde ɓen hulɓe renti defte windete ɗen fof ko nde ɗo tun jom mayre suusi winduwol wo sikke ala e mayre amara den deftere aduna o tina aucun livre sur terre dans toutes les civilisations que l'auteur va mentionner, il n'y a aucune erreur dans mon œuvre. Qur'an on jom mayre signirde sikke wala nder mayre. Mi wi amara deftere nde walli foto ɗo windata nder mum min mi windi falgere hay wotere alato. Ko Qur'an on tun jom winduɗo on de kanko wi ka der deftere an ɗo faljere wala nder ton sikke ala nder ton. Le Coran a été certifié par lui-même. Je vous mets en défi auteur jomo anduɗo wiwɗo livre an hay goto wawatamo révisugol. Si a windi livre si a windi mo ha a gayni 2 heures après a heɓay inna no o phrase ɗo mi change mo. Qui est l'auteur du Coran? C'est Allah. Na on débat mi arani ɗo. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Allah on dal wo ko fewnande hulo ɓe renti. Ko homɓe woni ɓen non. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ɓen gomɗinayɓe ko wirnagal. Ceux qui croient à l'invisible. Ko premier aspect on non. Allah wi Allah ceux qui croient au monde visible. On famille. Wonu gongol julɗo hino jeya e mum gomɗingol wirnagal, l'invisible, la métaphysique. Gomɗingol Allah mo ayi ali. Gomɗingol wondema yiite no woodi ayi ali nge. Gomɗingol aljanna hino woodi. Si tawi ko be yi'a aljanna si gomɗinamo a wi'atake gomɗinɗo. Donc caractéristique mande gomɗinangal ko jaɓugol hoolagol goɗɗum no woodi hunde nde a yi'ali, hunde nde a memali, jaɓugol wondema si goɗɗo hino yamira juulugol, si a juuli a heɓe baraji kono a yi'ataɗi. Si tawi ko be yi'a baraji ɗin a tawetake gomɗinɓe ɓe. Wa yuqimuna as-salah, be nyinna julde, be juula. Ça veut dire il croit à l'invisible, mo gomɗini ko wirni. O waɗa kadi golle. Ce qui démontre que en islam
La religion, c'est la foi et les actes. Quand on dit la religion, c'est la foi, c'est archi faux, pas en islam. La foi doit être associée avec les actes. Alladhina amanu wa amilu salihat. Be gom ini Allah, be golli ko moƴƴi. Hola gongol tum Allah no wodi waɗata fus, wona gomɗinal. Waɗu gongol holaki Allah, hina gomɗinal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. E ko men arsiki ɓe kon kadi hiɓe nafka. Ko Allah ko inni ɓuranare nde fewnayi huloɓe ɓen Allah rento ko hemɓe woni ɓen holotoɓe ko wirni juulayɓe ƴetteɓe kadi ko men arsiki ɓe kon kadi ɓe gomɗini ko Allah okkoriɓe hina c'est le fruit de mon travail. Aye ɗo goɗɗe men a des simples. J'ai travaillé, j'ai bossé. Ko ɗum minane mi ino noon ko ya ɗaɓɓu lekki kono na ya waɗu ko lekki ki woma ndikkinde matériel on tum waɗata sina ɗum yeti o mo soodino buutu moƴƴo o ɗanotono walagol law ɗannintama walladhina yu'minuna bima unzila ilayka ɓen gomɗinɓe ko jippina kon e ma ɓe hooli alqur'anare nden ko Allah jippi o yiɗo kadi ko invisible si goɗɗo yini lanɗo joni mi justifie ko hono Jibril ardi ka nulaɗo a yi'unomo non ɗo kadi ko ya gomɗin holoɗa Jibril ari hinaya innu no ene est ce que ko honno goɗɗo ardirta e hoore goɗɗo ko jippina kon e ma wa ma unzila min qablika e ko jippina kon ko adima hinaya innu wondema annabi Ibrahima ɓen ɓe arano ma tawretare nden hina gonga ma linjilare nden hina gonga nonde Allah ardirinina no koya jaɓɓu kadi yimɓe go attinoke wa bil akhirati hum yuqinun hiɓe felliti kadi ɓe maya ɓe immito hara inata science o wi'ino si yimɓe ɓe mayi ɓe immitota ko hay fus prouva Allah on dali ulaika ala hudan min rabbihim ko ɓe woni e peewal ka joomi maɓɓe wa ulaika humul muflihun ko ɓe woni malaɓe ɓe ceux qui savent qu'il y a deux mondes le monde invisible on doit croire à son existence et le monde visible qu'on vit aujourd'hui et on sait certainement qu'on va le quitter. Donc on doit être gomɗinal. Gomɗinal wondema hina wondema ko mi akoya ko be on digi prouve addane aljanna o yeso ma pour que le musulman croit que le paradis existe. Ɗum wiyetake gomɗinal. Gomɗinal ko hoolagol hunde dey. Wonni joni goɗɗo e men ɗo. Hiɗen hoolade ɗo mawɗo men. Hay hakkunde men ɗo. Min ɗo joni si mi addi ɗo joni mi holli on ɗo biro am. On holoto ka on holota ko. Nego musidɓe. Nini si mi addani on ɗo joni photo. Ma min e biro amen darudi. Mini ko biro anni. On fo on holoto. Kon wonno holorade. Hiɗon andi. Non. On anda. Ko ba hara hiɗon holilam. Hiɗon tañini mi fenanta on. Hay hakkunde men en holodira woni ko ɓuri kon e piiji ɗi. Hina wonde ma hara seede no wodi. Ka galleji enen ɗo yiɓe yimɓe ɗo fof. E yi e woni goɗɗo oyna ko ben ani ko biro ani holoɗen mo ɗo. En ala inde ɗo no joni may waɗen texte ADN. Simen jaɓa. Hay hakkunde men en holodira e woni. Ko siɗa jaɓi on tigi ko won ko wolde ko gonga ko ade wowlowo gonga. Jonnamo hande kadi non holare. Hena wonde ma hara piiji ɗi fo a vérifie. Sona ɗum kala neɗɗo mo fottuɗa ko be vérifia ene ko gonga ko be makko ni. Même à l'administration. Si ari a inni bemma ko Umar wi'ete.
à l'administration carte d'identité ma be ara wino be winda Umar be na e wadu enquête ko si be hutiti kema di kay digi extrait naissance foko jogi de donc aw musibe waden doyi o lekkol ko wonden e mum be onno o façon non en jagino be manipulé majorité piji ko wonden ko golliti do ko piji de holi den di en vérifier. C'est ce que je veux. Même votre extrait de naissance. Rien ne prouve que c'est vrai. Extrait de naissance, mo jogi dongo. Mo araton on présente. Ben, il n'avait pas kemiti be holaki. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est votre papa? Qu'est-ce qui prouve que c'est votre maman? Aïna, voici mon extrait de naissance. Windu no dongo yo no assisté à Jibina là. Vous ne croyez pas que le Coran c'est la parole de Dieu. Mais nous on croit qu'il y a votre extrait de naissance. Nini mo ini joni ya approve no bemma e biro ma kono wiete. Ko extrait de naissance addata. Windu long extrait de naissance mo ngon o tawano ha Jibinda. Himo andi tay muto tode. Himo andi ko bemma. Nego. Témoignon ko bemma on o vérifie no tata ko ba ko gorko on tigi woni bembi don. Awa hey 99% piji fayda ko hondirten ko holo diral hakkunde men. Woto on jabube manipula on. Mo yetto do ma on mimmi holaki alquran ko gonga. Son extrait de naissance n'est pas certifié. Nego, si tawi a inni hunde sa yada holaki. Yo prouva extrait de naissance ma on ko gonga. Parce que a finu egalle, be ni ko do woni bemma ko do woni biroma. No wa harayna. Dulele yimbe be fo holo ko be do woni biroma ko be do woni bemma. Nego musibe. Ka galleji men. Enen do fo hay be kemit be do. Kemit ko arata ko holo. Ko en dum prouvi ko bemma ko ni bemma ko. O vérifie. Nego. A fina woni e galle den holo da ko be do woni bemma. Ko be do woni biroma. Ka godde men vérifio yi. Waro bebe hadise be nono gasa hara fenane no tonne dum anton. Hino wawa haraka mon. Hina e deron famigera be dayne. Fewno mawnata don. Hina be non wonno biroma hara ko kawtangal be addi be halfini pay gungu mawnula don be inuma ko do woni biro. Godde men wawi seditade 100%. Godde men ono tawano jibino dum o ha inna pellet ko be wowlane holida. Donc si ta ko fi sikkintingol même dans nos propres familles on peut avoir le doute. Goddo jibintake do. Hare mo mari certificat wi ko onno tigri jibino. Be yete to woni. Holo da jaba dum mayida e dum kadi. Wala kadi ngurna ma do foko be do woni biro an ko do wade ben an. Negui. Ko façon raison ko ngol woni problème e der société men o. Awa waden do inani musibe ante dube. De ballo mi hawro diri e Guinéenjo. Mo wada do podcast ji. Mi do mo addi Guinéen be dido inno be o kambe be renonci dina l'islam. Ibe wawla. No ga sama video mi attana on do ko yimbe be mara hay niveau. Minani godde mabbe non enda woli il a perdu 20 ans d'apprendre un livre dans une autre langue. Jono mimi ndara tangi do yehdi o jangi alqur'ana
e tanji di o woni dinga l'école mo jango de français ko tanji hendi buri dudugol le temps qu'il a passé à l'école apprendre des mathématiques en français, la biologie en français, la philosophie en français. Ça, ce n'est pas dans une autre langue. Ou qu'il a passé 20 ans à apprendre le Coran. Donc, c'est normal d'apprendre la mathématique en français. Mais non, ce n'est pas normal pour un Africain d'apprendre le Coran en arabe. Ko français ka do wono wolde ka émission makko. Donc ko pay koy hey no yurmi mi gok o mabbe kan no jodi do no inna wono wo yehi firgol alqur'ana wo je ne peux pas wo on te dit asseyez-vous et s'asseoir hina goto. Mais c'est trop élémentaire. Notre génération s'égare de l'islam. Ce n'est pas par la connaissance, mais par le double ignorance. Quand je dis double ignorance, c'est du fait que la personne est dans l'ignorance et il ignore qu'il ignore. Parler correctement le français ne fera pas de vous une personne qui réfléchit bien. Mettez ça en tête. Parler correctement le français ne fera pas de vous un philosophe ou une personne qui raisonne correctement. Parce qu'il est capable de formuler une phrase complète, là il est devenu savant, libre. Mimi gentige émission mak be marander ton ko don wolde se on a dit fait qu'il parle en français. C'est tout. Le professeur le plus nul en logique peut le raisonner. Kung émission mak be don. Ayehi al-Qur'an jangol al-Qur'an, tu n'as rien compris. Maintenant tu viens te dire que non, tu es devenu savant. Tu peux juger le Coran. Awa ta jango de basi nyije. Kakara mokoma. An arta wona joni expert yo won do juge al-Qur'an. Asu sata be mugol diam. Awa wali ukagol. Ame mali dianda. Kono ko a expert yo ko nous composi on le diam. Awa ko sifa ben sa ko to non c'est archi faux. Ko woni on trompe de o yehi l'école français. Be wawi on yaltingol dina kono be wawali on jondugol dina. Vous êtes dans l'errance. Be yaltingol e suudu be nadale on hay suudu woto be acci on ka yasi. Ono non idon sika ko yasi o woni suudu. On wawde famude. Mimi ukondira do buya mon même dans certains débats. Des fois si mi fuddi wowlugol on a la manière dont tu peux avoir le verbe facile en français et tu es nul dans le raisonnement. Ce n'est pas toute personne qui parle le français qui raisonne bien. Il y a des fous en France qui parlent correctement le français. Oui, il y a des fous en France qui parlent le français sans faute grammaticale. Ce qui veut dire, ce n'est pas toute personne qui parle le français qui est intelligent. On a jeunesse là que nous hebions. Dès que vous apprenez à parler une phrase en français, vous êtes un spécialiste. On peut parler qu'ici et avoir la bonne réflexion. On peut parler Thomas et avoir la bonne réflexion. On peut parler Landouma et avoir une bonne réflexion. On peut parler le français correctement et être nul dans la tête. Comme l'anglais, comme l'arabe, comme portugais. Waouh, on femme goulou. Il parle mal français, il ne comprend pas. Je suis là, pas parce que je parle français.
Parce que j'essaye de raisonner. Sortez dans ça. C'est archi faux. Le raisonnement, la réflexion n'a pas une langue particulière. On peut être un grand philosophe en Kissi, en Thomas, en Djakanke, en Bambara, en Poulard, et être un fou en français, en arabe et en anglais. Kono hani dikugol. Ko teddungalem. On jaram. Ko kobol lebe woni on jandude ka lekkolji. Ina leggangal tigi. Buye manono sika jangi. Sobe ayedo be mono mananno be wala ngorto ngarta. Ko kobol lebe janni on be woni on jandude ka lekkol. O tiana la hakke. Majorité men on ko kobol le wona jandude ka lekkol. So yidi e andudo ko woni kon. So yidi e andudo ko woni kon. O yadata hay ko pularo woni wolde. Mais bah, nous sommes dans une société manipulée et manipulable. Mokala, oyata hay jango do fatia ton firi beyna mo oustas. C'est pour cela, dès que tu parles français, tu es intellectuel. C'est archi faux. Tu peux parler bien français et être le plus ignorant du village. Feu. Et tu peux parler correctement l'anglais et être l'imbécile du village. Sortez-nous. C'est bon d'apprendre le français et apprendre d'autres matières et essayer d'apprendre à comment raisonner. Mais n'apprenez pas seulement le français et croire que vraiment vous êtes intellectuel. C'est archi faux. L'intelligence n'a pas un lien direct avec une langue particulière. Que soit le français ou bien l'anglais ou bien l'arabe. Pour communiquer, je pense, même ça aussi c'est femme. Le français n'est pas la seule langue de communication. Aujourd'hui, le français est obligé d'apprendre l'anglais. Même l'anglais n'est pas la seule langue pour la communication. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui essayent d'apprendre le mandarin. En Guinée, on se moque des Chinois qui ne parlent pas bien français. Et pourtant, nos infrastructures, nous comptons sur les Chinois qui parlent le mauvais français. Et tu vois un Guinéen qui est incapable de construire les routes de son pays, les ponts, les hôpitaux, les écoles. Il se moque d'un Chinois qui parle mal le français. C'est comme ça que le blanc nous a colonisés. Il ne faut pas faire des erreurs mathématiques, grammaticales. La langue française, elle est sacrée. Et tout ce qui reste, on s'en fout. On cherche un ministre qui parle bien français, même s'il est corrompu. On se moque du Chinois qui construit nos routes, nos barrages, l'électricité, parce que il dit le maison yalte di pays kokobol le on jandu de l'école. Ça ce n'est pas le savoir. En Europe, personne ne vante ici qu'il parle bien le français, sauf les Français. Sauf les Français. Allez-y en Belgique. Il y a 3 régions avec 3 langues différentes. Tu quittes la zone francophone, tu rentres dans la zone néerlandophone, tu parles français, personne ne te regarde. Donc cette sanctification de la langue de Molière se trouve en Afrique, notamment en Guinée. Yalteru. Si vous apprenez bien le français, apprenez à raisonner.
Apprenez à réfléchir. Du fait que tu parles bien français, ça veut rien dire chez moi. Si tu n'es pas mon professeur de la littérature, ou bien de la grammaire française, nous sommes dans un débat philosophique. Tu ne peux pas me séduire par ton français. Nous sommes dans une usine où on fabrique les savons. Le savon, c'est un lié de la chimie. Tu ne peux pas me convaincre par ton français. Fontine hormon, fine seda. Fine seda. Mi fene mera no Facebook lo mi winda foti jima duma. Sitano mi no marno on complexe hanno mi fermino lo. On y a un harike on moki gelando, je ne parle pas bien français, tu n'écris mal. Mi rekili, c'est parce que mi getta ha la français quand ko salli gete ka si wowle. Je reste libre. Je faisais des fautes grammaticales ici qui peut tuer même toute la population française. Et je m'en fiche. Je sais que l'unité de mesure de la langue et du savoir, ce n'est pas le français. Mais dans la tête de nos frères africains, l'unité de la mesure, du savoir, c'est votre capacité de parler bien le français. Peut-être j'ai dit même la maison ou la maison. Ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? C'est vous-même qui m'obligez ici à parler le français. Quand je parle le français, je suis libre, je ne sais pas comment. Sans complexe. Wallah. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est devenu même un problème. Je suis de français à Facebook. Mais je suis libre dans ma tête. Le français n'est pas une langue sacrée chez moi. Non, je la vois comme je vois la langue Soussou, Kissi, Landouma. On va y faire mouder. Faut que tu on a aux générations d'or. Son jangi français, jangi gotnungo kadi. Quand je parle le français, il n'y a peut-être aucune langue où je trouve que je suis libre comme cette langue. En français, je suis libre. Je m'en fiche de cette mentalité qui résume tout. On dit le, la. Moi, le français, c'est juste une langue que j'utilise pour traduire mes idées. Ce n'est pas ma langue des études, ni la langue. Moi, avec le français, on a des liens. Je viens d'un pays colonisé par la France. C'est une histoire coloniale. Et la plupart de mes compatriotes parlent le français. Donc, des fois, je suis obligé de rentrer dans leur jeu. On va faire de haraye musibe buttina ne oremo. Goddo sino wode français wallahi mo janginani. Ware dum ka salamon. Goddo sino wode kisi. Holla ko won ko wowlude hitta. Onani gente yimbe ben faamon ko be wolta ko. Hay si tawi ko haala hondude don, hay ko haala ndoni. Gentebe. Awa. Luttu ben falete ben salligagol sibe wala français be yo. Be loto longal kadi be watta do. Kolombe woni hattude. E nder ɗon ɗon toɓɓere onon ga Facebook mi kupay mi artemo.